Ka Khasi Student Union Laban Circle kalapan pau ke Jingbita reka Jingle jungka Vishwa Hindu Parishad kabre ka Kanhun Chitnyam Hindu banhala berpertai ke slogan Jai Shri Ram Hakmat jungka Yimane Balang Presbyterian Laban bat penramru ikatanat pulit jungka Laban Police Station ki bom syamlale AA batlong penban kinopetkai Usamla Robin ubade presiden ka KSU Laban Circle habe kran berkinong tok kubor ka singipalay ulay tu bagaseng kalalay ban IT ka dorkas how deputy commissioner jungka East Khasi Hills halor kate ka Jinya Irali jungka VHP ulong bakum kaseng ka burom yakiwe pat kijatnyam badawaru bakiwe kideban burom lang ulay tu bagaseng kadawa na udisi ban pensyito mikinoelam jungka VHP namaru ong baka jingle jungki kalong syabapalat bat baka jing panlong ketika rally kamdon da kano ka jingmut hari kadai tang ka jing penibor yaki Kristan hapo ka jela usamla Robin ulay tu baka VHP kala penlong ya ka jingya irali haka artarik yayong kabade ka sngi ubelay nadu na lumding jeri bat kalaya jeru halaban yodak bat sange hajan ka yemane jungka Balang Presbyterian Laban barangte kila pertai ka slogan Jai Shri Ram Khasi Student Union Laban Circle negasi kala yo ai dorkas ya deputy commissioner jungka East Khasi District halor ka rally bala penya nya ka Vishwa Hindu Parishad haka artrik u April kum kaseng ni buram ya borok kinyam endai haka cukuporu ni dawa ba kiwiru kidiban buram markeliang ka ike jingja ka ba pen bitar ya kum ya kaseng baki kunjo ka pendri borok away ba haka artrik u April kini ki VHP kumbang ki Vishwa Hindu Parishad kila penlong yang kerali kebastang nurun tina lungin jeri bat kilaya tu haki lenti jungka laban haka singi sandi kabari ke singi blay bat haka ni kawe ka jing ka hapon bekia ti halaban ni udap kila sange habar ka laban President Judge bat hantu kilaya hala digi slogan ki jongki Jai Shri Ram bat kumta terter kani ke kalong kum kadak ban provok iki Kristan jong kani kacela bat kum kasenghi nimla banjus ngapjar ki ka ba sulingo kalong ba hatu kasngi kidan ki pulit jong kalaban PS indi kimshim lale ya kanu ka kimshim lale ban belat iki tuki brio ban ong ba kinya chakmat indi kila shulong tangki nong petka bat ni kondam lu ya kacing bamla jongka laban PS bante lakam yakini ki nong buat nyam ba bahadu bagi na pentut ru ya ka nyam jukiwe pat kum kini ki boro nginumla ban kum kaseng nginumla ban simsting ba hakini kesni ngila yo kren budisi bang yong ba dan kamru ba kinong ilam jongka ni ka VHP bandi ban penstom iki namar ba ka jingle ka jungki ka along sabapalat har baki pentut ya kaya kayeng ke long ba ban penting pensmit kani ka jingya terali kamlong ka indi ka long tang ka jing penibor ki nongya lenti ki yosur ba kum kini ki bre ki badon hakani garali ki ong ba in pengela ya kami kelaya syaka Hindu state buat kum jubu ba ka ki ba jah Gujarat riots bagi Islam ki ba adab kinja tum ki jui kinja syashilong tu kum kita ki ka seng ka pendramjur ya kani ka organisation Vishwa Hindu Parishad bakadei ban le no ban hakaju ko po ka kro ka bashay kinu kinyam ba kum ka seng ni buram mipi ande phiru ki ban buram markelian kum gini kisni ni lasha ka de Good Friday but Easter Sunday ni lashu yo jingte biar bagi don katu ka ni kinhun kimut ki bamut banyak derali nila let ya keren UDC nakaliang UDC uang ba kamsim don ya kunu ta berkunjur nakaliang police department Henry lada don kum kita ki kum kasenghi ni pendramjur balada kibor penyat kimla bante lakam ki kasenghi kencem ya la kajong kasing jam ya kata pet nginumla ban batai sya ngi kum bang keren mene bang isu yosnu bakala bandon kum kita kirali la sya gasni de kibi ki kenhun balang jongke balik nyam Hindu te kum kita ki nak liang jung disi ki ong ba ki kampat ai permission yunu nak liang ki tanat bor kulit tu ki ong katahi ba kim cimtep ba kadon kum kata ki boro te hende lara ki ya ki bor bari pe ba ki pulit ki di ban te lakam om kum ta te kasing kencim la ka jong kasing jam pe jingsha ka
kani kala jan lu artrik u April ngi dangwan ta singi thodi ke ngi imut ba kabor pinya na kapor kan pet hi ke jing bakala hende ngi ipat baki ngap jar teng ngi baki sing balang deki ya terali deki ya position deki le bakala kan mordor ya to kami di kila asha kendang kila asha awat hende bali pat kum kini ki sing pat kabor ka bor pinya kino shiliang kum kita ke ngi nglapan priang tingila ong UDC ba kidai ban siam mordor kidi macam action mordor dari hak badai begini ki VHP ba kidi ban khod ki ban saman ki bat ngila ujoru ba kumnu hakas ngi sande kila ai permission kum mengitip kani karam navami ka kila ki celebrate all over India haka live hutare te balai pat haka jela ka chungi ki pelong kani artere Januari kata di hasngi singi ublay kani ka kamdi ka long tang ban provoke ki kristan ki jungi hani kastia ni buram ka borok ki nyam handi kiru ki di ban buram markeliang ni ladaki ki pentut ya ka jing nyam ka jungi jing nyam ki kristan ka good friday ka easter ka christmas tingiru la don ki puja ki jungki ni kum ka sing bun ki issue niya ki bagi don niya rally ha ki por puja ni le kunju ban pentut ki kum ki pentut ni kumbang yong India is a democratic country, the biggest democracy in all over the world. Ki kumha laban kibun ki nyam balai songklet antu ngimdi pan punwan ra ya kata kajing ya per nyam hapdeng ki para bri la don kum kita ke kum ka seng ngin la ban sangap jar ngin sim ka jongka senjam